Norok nugi mani tongkhana ani ganawa TSF Vice President John Deborma tong tini je movement hom changreli tamni bagi khlaijaka abono tini sung bobai da daksan ko khalai sarno pula lamso gchini mangpiliyo tini je movement khlaijagi tong abo tamno ti khlaijagi tong Naidi tini ni je sung movement khlaimani abong khasini borongni bagi je sung Roman script ni bahasa non kai pemani tabo sung maniaku abong khasini naimung je Tiprasani naimung abong kha Roman script no Kokborok ni language ni bagi adopt khlaini bagi tabo abo sarkar gosia kobon bagi sung tabo andron khlaidong sir hinke je 8 schedule hni tabuk je Kokborok kokno Roman script khlai 8 schedule dana hni salai tonglai mani o 8 schedule ke tamo Naidi sung saw directly sung all language no Roman script by almost state subject matter state on abono brok pass maklai nai sung saya 8 schedule nango ni tabuk sung tamosa Roman script no officially adopt khaina ba Tiprawo 8 schedule to Indian constitution aba alada sung saw je taw Pori tongmani Kokborok subject textbook ro print khajiga Roman script by tabu Mizo language born state of Borok Mizo language no Roman script by siu tabuk sung si maya sung secretary jagya aun bai sung tina andolon Mizo language get siro da hapkaba garo ba habiam le hani bagi sung nayo Roman script by no senior state no recognize khlai nai sini Kokborok by adopt khlai ni bagi sertai kaisa kok je chini borom ganam MLA Rampada Jamatia director of Kokborok and other language je kaisa office tongmani shishu biharo aro bokase proposal rijak je Kokborok no Devanagari khlaiye 8 schedule dana bag abono tam sanai nari ang sano Rampada Pori da tong Pori Tiprasani Bobby short future sabo Swklwknani ka guardian o society no somas ni Swklwknani decide khlainai hani bagai ang Rampada no clear sanam sungu Swklwknani thari Pori tonen thari yafadi nor Swklwknani Pori tonen against thani amo clear message tabo Devanagari khainai bas script ketal slamai ang nu kabina message bini je borom meeting ni khlaimani Devanagari khlainai script ketal slamai 100 bosor sekamawoi tamo khainai tabo MA khai dong PhD khai dong ha Roman script bai nung abono Swklwknani sklayu nung ta 100 200 bosor nang thane agongnani ha bor kam kaman sono nang nai hani bai sini Kokborok no Swklwknani musingya sung kusugo berama karna musugo English betabo Bangla be khaina Devanagari khorbo pori nai pori sung pori nai thik no hai bor Roman script jora pori thogo international pori sogi mani ge sir ok je Kokborok kok no Roman script khainani issue tabuk politically issue ongi bo kabangma kok sai sajagai tongo abola bosok dorati koboi nadi Roman script je Kokborok ni mo kun political issues ya abongkha Tiprasani issue Tiprasani identity ni language kusuk karana ni bagai si sung khlai tongo mo kun political issues ya kento rajniti khana se abono nugo sung siring sarang sung bong chongi roka ke tabung nadi example Tiprasano borong kana bikas chong roka kana ble bon baitam bagi chong bon baitam bagi chong bono kok sawi develop khlainani sin boroni development bagi sin boroni bai sablai na kintu sung nugo joron thujak borok daitto boni thanisi boro accountable sir hinge sekango bojong nugi man khanorok bangma choba khlaika khaduma phunuka circuit house bus kango bonorok choba khlaitani bangma borok hospitalize bo ungnani nakha tabuk bonorok ni o choba thagya ko tamonorok made manno naki man glak bobo haiwan sukmo naidi ang thing sakabano sung kundono yakaria compromise kroi sini identity culture language notei no compromise karon among kasin identity clear message abono je tabo public rok lukurok sungna nango sung minister tongi rohaka sabano tabo ruling party ni minister tongi rohaka bono tamni bagi roho accountable sabo of Tiprasano bobishot ni
दायित्व सब जों अब मा सोंनाय कारण चिन्तानो दायित्व करे आरो जों कक सावने पार्लियामेन्ट पास बावनि एसेम्बली व कैबिनेट मीटिंग पास चिन्तानो दायित्व करे आ दायित्व मिनिस्टर नि यागो मिनिस्टर ऑफ अकाउंटेबल टिप्रासनि फ्यूचरनि बागि आमो जत टिप्रासनो लोक सिना नांनाय जों साइमन सिनि तामो सिनाय सिया तामै चानाय चाया जों आमो सिनि थानि आमो सिनि टिप्रासनि थानि सिनि यागोना नांनाय हाइपनो जे ताबुक डेमोक्रेटिक सेटअप पार्लियामेंटेरियन सिस्टम चंगि रहमान यागलो बरक सिनि खराङै सिनि भॉइस ngै रिप्रेजेंट खालायो इको और भॉइस ngै सिनि खराङै रिप्रेजेंट खालायनाय र थुवै दङो आमो टिप्रासनो सिना नांनाय क्लियर मेसेज टिप्रासनो सिना नांनाय आं साव जे टिप्रासनो एगेन्स्ट सानाय सोशली बॉयकट मा खालायनाय बरनो क्लियर मेसेज सर नरकते कैसा आंनु गिमान खाजे नरक ककबरक कनो रोमान स्क्रिप्ट नि चोबा खालायथानि नरकते कैसा कताल कमिटी बो खालायका आ कताल खाजा कमिटी नते थाइसेथानि कक साइरेगन लादे आं तिनिवर कताल कमिटी बोलदो मूवमेंट कमिटी सिदो मूवमेंट कमिटी यूनाइटेड मूवमेंट कमिटी फॉर रोमान स्क्रिप्ट आरो TSF बाय TSF तंगताबो बुसकांगो टाइबो अनो जातिनि बरनो जों इनक्लुड खालायनाय कक सानाय चिना आन्दोलन थागियाको जों हायनाय खायपिनाय जनवरी ओटे खालायपिनाय जे मेसेज खालायथानाय क्लियर मेसेज आं एस कन्वेनर ऑफ यूनाइटेड मूवमेंट कमिटी नंगै आं जत टिप्रासनो लुकुनो कयना मुसुंगो जों थानसाके याप्रि सावै थानसाके खरां माटिसनाय जे इनजास्टिस खालाजाक दंमानि आबन बाय जों खरां माटिसनाय जों थुयै सिं टंखायिया नरनि तिनि होम चांग रेली बरन सिमि चेंगै बुसुक जरा तुइ थांनाय जों सिनो होम चांग रेली तिनि जे चेंजामानि आमो सारा त्रिपुराव खालाजाक दंगो across the state a district go dini khumlo खालाजाक दं आगातला हंगाके आस्तु बलनि सिमि जों ताबुक राजबारि व जों पाइनाय नरंनि जे तिनि होम चांग रेली सालमुं काइसनो आ सानमुं ताम आब गिसा जे ननो नाइ तंनाय लुकरम नों साइरेसिदि सिनि जे तिनि होम चांग रेली सालमुं काइसनो ओ सुनो जस्टिस रेडी बबनके रोमान स्क्रिप्ट नो एडॉप्ट खालायदि सिनि ककबरक लैंग्वेज बागै एडॉप्ट एंड रिकॉग्नाइज रोमान स्क्रिप्ट फॉर ककबरक लैंग्वेज अब क्लियर मेसेज अमंका सिनि टिप्रासनो जरन नायो आमनो सिनि मेसेज क्लियर हामबाय सर न हामबाय रिगनाय नायथक रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथक ते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रांक्लायबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथै रिशा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुक नकरंदि कानरुबाय ते कानबरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिशाबो फाजगो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक ओ फाल नकनिनो रिगनाय रिशा होलसेल तलांगै बानिया बुखलाय मानाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बान मलिपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 tekisa kokdu number 87871531521/825891971/8119938 548